YouTube beauty community kan ti mai makeup lampang video siam thinte inkara hian buaina alo chhuak nual to a tuntuma hian buaina chhuak langsar zwal tele thiltheng langsar zwal te kan endona khovel hriat thama larte anni hloma thiltheng to mani se tuntheng hian internet a mi sui top theilo anlani. The sunburst flowers calling on Mondays overdue, but I call like you. Kumsang ni som pakwa me ni som thum khan YouTuber le makeup artist lar tak Jacqueline Hill chuan kumtam takalo ro man to angin lipstick collection chu ati chuak ta a phur hle a video kan mu ang hian. So I'm not even gonna try. I cannot believe that I'm filming this video. I'm trying so hard not to cry because I'm not gonna be that person. But oh my God, I'm actually filming this video right now. Like, I have a... Now that I have shown you all the lipsticks, let's go over a few details about... Mase abese ang alaw ni tahaw ulaw. YouTube extraordinaire has launched a product people are less than happy with. A lipstick a chuan thil ko chek chek te alo oma multe a oma mithen khat muite alo ti thi ta hial maya mitam takin YouTube pa an reviewa social na atam ta hle a Jacqueline Hill tan chuan thil rap thak takani ami mal anga social na te po hlo na sa hle a hewang hian Jacqueline Hill hian a social media account te po atili thiala a brand website po ti top lai lok ri hialani. Ti chuan Jun ni som pani kumsak ni som pakwa a chuan Jacqueline hian YouTube pa engma makeup mang lawin aron tong chhuak ve ta a khatiang ang thil a om chan te kharon soi fe in hetiang thil a thlen to lo tur thu te aron soya. And my lipsticks. First and foremost, I want to let you guys know the bases I'm going to be covering throughout this video. I want to talk about the melting issue. I want to talk about the... Jun ni som ni pania a brand chuan Twitter a an product tung changa customers te feedback an ngai pui mo zia tele an lipstick lo le to te zong zong te an refund vek tur thu an ron soya an le na man mai ni lawin shipping charge an lo choi te po peklet le vek an tum thu an puang ta ani. Hemi nu hian Jacqueline hi arei tak chung internet a alang lo hiala YouTube ti lo chu a social media account te a delete veka tunwa soile dan chuan khati hun lai khan abial pa hian sa tigena pui thua soya abial pa laka polom thua so hialani tuna chuan Jacqueline hi apangai le to a YouTube lama po active in Instagram a page chuan active zual le a morphine and eyeshadow te po ron siam chuak le in alar le ani. Tuna chuan aron hlotling chhole viau to a lipstick wanga a thalo lama alar tawak kha tun thlenga mi soyalani aron le nu hian cancel ani na hi za pui to lawin a Halloween costume atan cancel tele sis cancel ti insia kor chuang takin aron ha ani kan soi le zel na tura po cancel ti hi kan soi thindo na wangin cancel ti hi kan ron soi fia lokanga beauty community a hian tu po alo che chepala amwal phau ani chuan an huatrona a career in na satakin atwar thina an subscribers te po na satakin an hlau thin hetianga chhiatna an to hi cancel ti in an soi thin. Amasa in Shane Dawson hi YouTuber conspiracy video le video sang siam thina ni a Jeffree Star ero zai thiam ni in anua beauty community ron lu chila YouTube pa po subscribers nga ber pol aron ni to ani an pani in thian in kom ngai takan ni boka anin kom ngai chho tan dan chu Shane hian the beautiful world of Jeffree Star ti chu ati chuaka internet lama boy map khop mai mi in mu no man ti in viewers an tam turu hle ani. He Jeffree tan chuan lotlina lian tham takani boka he thil wanga beauty community a thil thlengdang hemi to ta hian karon soidon hial bokani heta tang hian Jeffree le Shane hi anin kom ngai swal chau ema beauty product thar siam turin collab hialan ngai tuata a an han ti chau tana mi ngai venan lo ema beauty community a chuan an pani chungcha ngot hi an soita ani ti chuan rim takin an thoka November ni khat kumsak ni som pakwa khan an eyeshadow palette conspiracy palette ti chu an ron ti chuak ta darkar somni pali chungin an shal zau ngal veka online le na website po abuai hiala atop lama phechuan check out theilawin atang veka dora an phau chwa po zingkar atang in line in an shal chaklu tu khan beauty community a record siam hialani he thil thleng pui takhi beauty community a thil thleng langsar zwala hian soi mai thei rolani lawani. Y'all broke the internet.
tuna kan soi le tur hi YouTube beauty community a thilthleng beauty community trend sang tu ati the hiala ni e beauty community hi makeup le product rong moi tak tak tia han in chevel ringot hi alo ni lawa ale lama hian thil dang alo oma artist le fans te in kara po in elna hi alo na save le ani Lorali hi YouTuber makeup lamti chen thawania subscribers po heti la hian 5 million la ron hit chau hialani buaina ron thlen chau tan dan chu makeup lamti na sana na chu Lorali Jeffree Star Many MUA Gabriel le Nikita Dragon de hi income ngi thei takania party na te pon kal ho na sa a video siam ho pon nga le ani Jeffree Star hian anlar le zolnan buin a YouTube video a te po a collab puina sa a ma se Lorali le Many MUA te hi Gabriel lam an tanga Jeffree hi an kha tel tela chiang takin an boina hi shiata ni lawa Lorali brand a Jeffree hi a invest du lo wang ti ma se thudi ka ni lo thu Many MUA hian a soya Henkara hian hemi ma chia kan soitak The Beautiful Life of Jeffree Star ti Shane Dawson in aron ti chwa khan Jeffree kha a hlotling le zwal em ama po khan kanun thak tu ani ati hialani kha hi midang ho hian an lo thik nge ni engma shet lo na a voi khat chu internet a hian Gabriel a hian Jeffree tellawa an chian ho dang zong anin post chu atilanga chuta chuan Jeffree tellawa an that zok thu te caption a amang he nge a Jeffree ming tak chu soilo ma se tellavin kan thazok ti in a post ani he an thalak comment a hian Gabriel chu fans ten an attack hiala ma se Gabriel hian Jeffree racist comment kumsom liam ta ami chu soi chhuakin racist in tanamo atia Jeffree chu racist mishing clear sang mi mu sit ching mi ni in an pu ta ani hemi changche hian fans te chuan anin kara thil thalo omti an hre chau tan ta a mi in engi omzia ti hria tumin video an siama beauty community chu a boile map khop mai hei wang hian Jeffree hian he thu hi posin beauty community hi miswal chen khat wangin abul lo to ti te aposa chuta chuan fans pakhatin Lorali iti chan lo nge ka be se aron ti a hei hi Jeffree hian chang le din Lorali hi i hre chiang lo achung rilabul lo ti in a changa anua Lorali hian racist tweet alonga maya fans ten Lorali racist tweet to Jeffree Star racist tweet an phor chuang cha khan a racist tweet te chu an lo phor chwa sak ve ta mek boka Lorali hian racist tweet alonga maya heng hi internet a aron lika nasale mayani mi hang te mi thau te le Chinese te thlenga a mu sit thu alo post na samai Jeffree ti mol phau tum veo ma se ama lama mi puite chu an twan ta na samai amol phaulet ta ema huat run aluin a subscribers te chu ani telin an tlatha a he thil thlen ma lok hian 5 million subscribers anei tlinga alom na po Instagram lama a post hiala ma se a subscribers hi kar khat leka mi noi thum lai a lawani anua ngaidam dilna video aron siam le a trap chungin to you guys in this video. It's been so hard. So much possible. So hard. It's probably the hardest things I've ever done. Mase he video hi mitam takin alemanti saklia YouTube video a nui za thlak berani anti hiala atrapo hi ader vekani anring hialani It's been so hard. hetia Lorali in Jeffree ti mol phau atuma ama zok mol phau zok ta ka chuan Jeffree hian a story arun nui so na salea Girl, I'm really gonna need someone in the government to write down this week as the week of karma. I don't know why people try me. I don't know why people act the way they do. I know how I act. I know who I am. I don't know. All I know is that some people tried to bully me and they really ended up ending themselves. Imagine, I just he thil thleng po hi YouTube beauty community ina athe hil thei to lo turani a an thian midang ho khan Twitter mangin ngai daman dila ma se mimal taka Jeffree ne na ngai dam dilero an omlo
Nikki tutorial si makeup lampang ngay na tan chuan hriat lo thei ani lawa makeup artist thiamber pol ani a kumtam tak makeup video lo siam to thin ani YouTube pa po tu na hian 1.35 crore lai subscribers anei ani ama hi nulian takani a makeup skill po asang hle mitam takin meichia anga an ngai lain January ni som bali kumsang ni som ni khan I'm coming out ti video chu ron siamin transgender ani thu aron puang ta. I want to talk about a part of myself that makes me, me. I can't believe I'm saying this today to all of you, for the entire world to see. But damn, it feels good to finally do it. It is time to let go and be truly free. When I was younger, I was born in the wrong body, which means that I am transgender. Now, so surreal saying this. Filming this video is scary. Beauty community chuan Nikki tutorials chungchang bak soitur an shele talo he video views po hi turu hle a he hian Ellen so beng hel thlengin di Ellen so a in lan pha hel bokani Nikki hi abel pa nen anin hwal hel to a abel pa hian ani na ang anga apom thu a soyani transgender ani thu hi hunati taka soitum thauma ni se lo soi chwa tum blackmail tu ani awangin adu hun taka soi chwa lo pha ni ina soibok tati hi beauty community a chuan a senior ber pol ani a James Charles lar madaya lar tu ani James Charles hian YouTube aron ti chawve chan khan tati hian a puina sa a tati te inni na po James hi a makeup ti turin ati a heta te hian James a kal na tur ticket thlengin tati hian a thon ani khati lai kha chuan James kha ala brok ve boka tati hian a video a tehlan tirin a pui thina James tan chuan tati hi anu ang mai ani a James po hian tati hi mom ti in a kau hialani James chu ti chuan a talented boka aron lar chauta a tati ai po hian subscribers aron nga chauta May ni som kumsang ni som pakwa chuan tati hian James chat vek na tur video by sister ti chu aron upload tatlat mai minute som le pathum lai ani a heta hian James tan thil tha ati na chazia te soin anua James chu sex predator ang hialena soya Anchol na a waiter pakhat lo flirt pui angin soya tati hian azil thule James hian milar kania lawm tia a chan le thute milara ni wang maya mi papa ngai diklo taka umpuya tum thute asoya hek zong wang hian James chu a subscribers te chuan an cancel le ta subscribers 3 million laya lawa he hi record atling hiala a thian tha then khat te po in Instagram lama an unfollow hialani James an social na video chu YouTube lama a thei in an lo upload ve boka chutia a subscribers a lo char lai chuan tati ama soi chetu subscribers ero chu apung chak le thung he boy na zong ron thlen chan hi Hello Beauty ani a Hello Beauty hi tati tani in hair skin le nail booster ani Hello Beauty competitor a el puilian ber chu sugar bear hair vitamins ani a sugar bear hi alar a Kardashian te unaw po ina an advertise sakna sat kha ani James Charles kha Coachella a avakal khan artist how big lu theina kha anei lova VIP ticket nein VIP how omna a oma ma se ama ngai sang tu ten an lo eteka adu ang pon hun amang ve theilawa chutia fans attack hiala to ta ka chuan sugar bear hair vitamins te khan artist pass an pe thei ti asia a ti chuan Nikita Dragon makeup artist ve thau chu fatexin eteka to thule sugar bear te khan artist pass an pe thei ngem ti in nawazota Nikita chuan lo biak saka an thei thu shilin in number ka pe thei ngem lo ti a James chuan te reng mai ti in a changa Instagram story a an product voi khat lo post sak ve mai kha James ti tur chu ani ti chuan James chuan a story ta a sugar bear te chuan artist pass chu an peta chu tati in alo mu khan athin alo rim a kha video ama aron soi chiat na kha aron chwa chan po ani thei ani he thil thleng hi mom tia kautu chuan a product competitor lian bear mai chu alo advertise saksi kha a hrethiam theilo ani ma na Hemin hu hian James hian tati kha alo thin remang ti renga ngai to alawa James hian tati ngai dam dil tumina kola a pick up du lawa na satakina text boka a pasal phone atang thlengin bia katuma ma se an bedu lawa he video hi arun siam tamayani kha Tituan James tuan na satakina tuara mi huat rodni aloa subscribers tam tak po achan ti kan soito kha
Mase ari avang nuwa no more lies ti video ron siamin heta hian thil tam tak aron soifia tichuan mi te chuan adikna an musak veta a subscribers te po amma aya na sa inan punga a chanzat aya tam a mulet le to ani tuna page 1 James hian instant influencer show aron siam chhuaka a hlotling a supporter po na satakin an pung to zo kani. Your time starts right now. Have fun, listen to the rules. I don't know. We'll be around for some James Charles hian darkar somni palit chunga YouTube subscribers chan nembe record aron siama hi beauty community big nelawin YouTube pumpui record ani he thil thleng po hi thengil to lo tur thil thleng ani. Slowly kisses passing by the river. I've been missing your strawberry kiss.